namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, yeah, of course mi ta ka le kokwana Africa leyi nga ta yi khe link of course na Dr. Stole. Even then from there ta tlhe va katsa xikan'we vele hi tlhe hi na IGP the caterpillar man of war loyi nga ta hi khe hi katsa of course na Benny Mayengani the president. Yeah, so this 6th January, yeah, of course mi swona ku ayiseke kusuka man. Ya Dr. Stone na Benny Mayengani the videos already ti ka channel, just subscribe ti kona kwala ka channel ma. So yeah, the same exact day of course hi fika hi vona kokwana Africa hi fika hi endla a live video. So ta hi pfula hi vona ku famba yini ku sala yini la ma yi vona mhaka ya kona. Okay, hi nga vona va Mangovo hi nga vona Mangovo va tsala leswi a swi tsalaka i ta swi yimela na no vona Mangovo i ta swi yimela na hikuva tifayili ta Mangovo se ti tlakuke ngopfu ti le henhla ngopfu la fane u ti miyelela a huma ka swilo. Mangovo hi na wena tele ngopfu tifayili ta wena hi na kumbexana i switwini sweswi hi ku byela swona sweswi hi la ku byela leswintshwa Mangovo hi la ku byela leswintshwa sweswi ku ta tika ngopfu i nghenelela swilo swo ka swi nga lavi wena. Yi ri ku tatika hi na tifayili ta wena swi ti komba na kokwana Africa se yi le ku ngheneni ka beef ya Dr. Stone na Benny Mayengani. So it's basically more like loko se ni swi vonisa ku swi komba na ku like kokwana Africa nyimpi yin'wana na yin'wana ya Benny Mayengani yi ta yi kha yi nghenelela loko yi ze hi ku yi na tifayili ta kona it means obvious Benny Mayengani swandla swo tala kha nga swi tivi ku i tshama kule ngopfu yona yi komba yi tshama kusuhani maybe yi nga kha yi n'wi tivela Dr. Stone. It means swi vula ku yi la ku n'wi hisa swilo yi la ku yisela tifayili ka Benny Mayengani. Se hi leswi mhaka se yi nga fika kokwalaha ku yi lwa nyimpi yin'wana na yin'wana ya Benny Mayengani. By the way awe kokwana Africa ni swi vonini ku hayi Mr. Poster hayi swi mi tsandzini ku ya le ka vona leyi mina a ni yimele ku hi vona a live video ya kokwana Africa yi kha yi nghena le ka Hosi Ngove a yi fikangi so hi mi vonini ku kokwana Africa hi mi vonini ka mhaka yaleyo mi vonini leswo. Mangovo na ku twela wena man hayi kandziyi ncila loko a wo n'wana a fane ya kombela rivalelo before ku ndleka swin'wana. Tifayili ta ho ti tele ngopfu Mangovo ti tele loko a ko va mina wena a ni fane no vhele ni tsala swin'wana kwalaha ni nga tsala kona ku ni kombela rivalelo ku ta tika Mangovo. Swilo leswi i swi vulavulaka swilo leswi swi vulavulaka ku njhaninjhani hi mhaka ku ri a wu rhambiwile le ka xintlangwa lexiya xa le ka Ngove se i na nomo Mangovo. Ku na swin'wana guys ni nga swi vona a no ka ni nga la ku vulavula but leswi xi nga ku endlekeni the thing i ku Dr. Stole sweswi it's more like a support ya Hosi Ngove Mr. Post swin'wana sweswi ni nga swi voni khale ni kha ni swi vona mbona swi vona from a distance kha ni swi vonisa sweswiya se yeah huge support of course ya Hosi Ngove Mr. Post. So vhele a ni ma swi tori ku ze munhu a va support ya munhu wo karhi swo boha swigego a yi kha swi endla so a yi kha yi swi endla swigego mara yo ze yi fika yi va extreme manjeni laha swi nga ze swi fika ka la Benny Mayengani. So a ku ri khale yona yi kha yi gega hikuva yi va yi kha yi ti-favela inani Hosi Ngove Mr. Poster and stuff like that yi kha yi pusha and stuff like that. You wena le ku vuyeni mi ri mi bini musi mara Didlimeta a ku na laha a nga tsema kona lembe musi ku humelela yini ka sin'wini i kwini laha ku nga tsema Didlimeta lembe. Mahlasela a yi ri obvious Mahlasela hi yona yi nga tsema lembe hi nge zi hi vulavula hi swingomangoma leswi swi nga vuya xitekeriwa munhu i ngoma paparulani liya wa ku tsariwa valekeri u nga tsariwa paparulani a kona I've seen various videos very it's impossible ku ni nga voni hinkwato very but tinsimu leti nga ta kha ti dominate ku tsemba lembe a ku ri Chuza na Mahlasela it's very difficult ku ni nga kota ku va ni vona ti-videos hinkwato ta tindhawu hinkwato ku ti-event areas a ti tele swinene but Chuza na Mahlasela ni kha ni ti vona a ti kha ti tsema and stuff like that.
makarisema a endleni na video ke hi vulavula hi swona vhelovhelo sweswo a hi xi hundza guys swi ngo pfala pfariwa papa Rolani was robbed and i khale ngopfu papa Rolani a kha a robiwa a nga benefit ka tinsimu letiya is not benefiting ku ri ke na yona boti a ni kha ni endla video yin'wana kha ni va rona i na boti loko ku ri a lo register-riwa boti wa yena hi yena of course a ta kha a handlela those finances ku i yena munhu loyi papa Rolani a n'wi tshembaka boti wa papa Rolani hi vona ta kha swona ku papa Rolani i generate mali munhu online laha loko risimu ri kha ri endliwa ti kha ti kuma timiliyoni tetiya va tsakaka hi tona ivi n'wana wa Xikwembu a kha a hlupheka koka nkarhi wun'wana swa hlupha swilo leswi xikombo xa ku vona wa hetelela siku rin'wana a mi rhoba munhu yi hetelela yi nga changi kahle a ritsi Papa Rolani a nga swi nandzikisa la wa swona ku komba ku himpela i fana wa luya ka ngova a mi kahle la mangovo na ku twela ya vula hinkwaswo ka wena na sweswi ya va nga ku ndlela swona vafana ya ku vuleni i tiyele hina sweswi va nga ku ndlela swona vafana ke va ku ndlele yini vula ku va byela na vanhu ku hi tiva hinkwaswo ya swi hoxa ka beef hi na wena mangovo ingaku a wu nga swi twangi kahle mangovo ya vula hinkwaswo tifayili ti la na wena mangovo hi wena mangovo babayi a no la ku mi byela sweswo mangovo na ku twela n'wana mani futhi loko ku ri wena ni ku twela wes a ni swi tivi i to rila kumbe i to ya tisunga na a hi swi tivi wena loko a wu ri un'wana i twa mina kokwana Afrika a fanele u vhe ti kombela rivalela hambi wo fonela mina before ya studio a ti ta vuya Hi, as you've seen, mhaka yaleyo guys, video endleni kokwana Afrika. Tanihileswi of course hi nga swi vula hala ka intro, swi tikomba na ku yi ta hamba yi lwa nyimpi yin'wana na yin'wana leyi Benny Mayengani a nga ka yona. So a ridzi leswi swi nga tshamisa swona. A ni swi twisi tifayili ta ku yi ri yini la kokwana Afrika. Swi komba na ku ku na timhaka ti kulukumba ngopfu ti nga kona kwala a ridzi beef yo va kona hi ti swini na vo Master T. Even then of course hi yende ka GB the Caterpillar Man of War. Hana yo GB the Caterpillar Man of War ivi a nghena yena vhele a na swi ta ku obviously a swo boha a defeta Dr. Stole. Obviously ya ma swi twisisa vhele ya so hi fike hi vona fika tsala ku na cancer xirhambo Dr. Stole I'm waiting ni nga swi twisisi ku mina ku hi xirhambo xa yena I was like I don't understand but loko se hi ya ka post leyi nga henhla hi fike hi vona GB Caterpillar fa tsala ku good news vaseketeri va GB the Caterpillar Man of War Dr. Stole featuring Man of War. I was like, okay. GB the Caterpillar Man of War is specialized in beef. I was like, oh, so sure ku hila post leyi. I'm not sure if ntiyiso or kanjani but swi tikomba na ku va nga va endla beef na Man of War loko ri sweswo ku hi post leyi Man of War a swi tikomba munhu a specialize ku hi beef. So I was like, maybe it's lying or maybe it's just trying to push Dr. Stone. I don't know. Then from there he wrote another post. Benny Mayengani huma ka Dr. Stole. Wa wena I missed the post. Get out now. You didn't post you know it because guys Man of War loko kha endla live videos ta like hi kombisa ku Benny Mayengani huma ka missed the post. Huma ka missed the post mara sweswi wa yi rivele yi tlhe yi tsala e post you go ya missed the post. Hey, you know the contradicting yours. Areds. Ana vula to tala mina to areds. Then from there you wrote another post. Congratulations ka van'wana anga yi live lowa nhloko ya fan. Of course that's what they wrote. Loko kina ngota post leyi a swona ku tsala ku well done Maseve Benny Mayengani. Leswinene swi beriwa mavoko ku va eka number 1 eka the whole South Africa swi vula swo tala. Oh yeah, I congratulate of course mhaka album leya mahlasela ku ifika number 1 as you can see kwala no yes I understand okay. Man of War zamani ku mina ngitsa timhaka leti ku swi ndise ku yini you are missing the point here. Dr. Stole congratulations yena a yi bifa Benny Mayengani
That was the difference. Loko post leyi ku fa ku tsala congratulations a ku ta nga na nchumu. But that na statement xi nga fa xi tsariwa laha ku mi tihuvo vafana va mina i khale hi twa ku vanhu vo yimbelela a va se tswariwa hi swin'wana swa swilo leswi swi nga of course swi nga endla ku sweswi ku ze ku va ku tlhela ku va ku na beef na screenshot lexin'wana a xi vekerini Dr Story of course laha kha ku blame wa Ben Mayengani in overall analysis hi ndlela na ha la ku tlhela ngopfu ndzhaku subscribe so man of post leyi wona yi out of context awu loko u kombisa ku congratulations liya yi nga endliwa hi Dr Story a ku va ku bifa Ben Mayengani, that's what you are missing. Hi leswo then the last post he wrote kasi Dr Joe yi tirha njhani na xilo lexi mphela xa hi onhela, that's what he wrote. Hey man of swilo leswo analyze swa hlupha. Ben Mayengani a nga landanga Dr Joe Shirimani hi vona va nga va landza Ben Mayengani. That's what you need to understand. That's what you need to understand. Vona va nga va n'wi landza even then se ku tlhela ku vuya Limpopo poison, not the other way around. Hi swin'wana swilo leswi a fike tlhe swi kombisa swilo kwalaho. So yo hi leswo I think we're done. Loko ku ri amazing subscribe ni ta kombela mi klika subscribe. Ximunhu xi naveli ka VJ. Xiyimo ya January. loyi navela.